mo kay panipon malanwaw na rakso kon peyu waun kay sanan kan ko nanalang ko ng kaniyay ko wow chororang sa palmachay kopna Korean kopna speaker and legislature song kopung labalabakan nan paliensya momot sa government o chon pon peyung sak pechawan luka kuburan kora song nan sa palmachay we can review o ngay sa lino kalas naman pechawan kalalay kukuburakan how taban sa palmachay we can review o yet sa palmachay rongkan nan sa palmachay we can review kayo ni January silisa kayo and pariya kutriya isak pariya school and way pon pay pechawan uyaya haray chungan program in education day ni mo sen changachang me pechatelan yan nan way nach Haralabang program in education day and Parwat ni Pachawan Way, service with pride, lead with confidence, inspired to impact life. Hoang sa kalmachay na sa nantonte, yay pulaw ke, ke kaparapar kamang kaitan ma. Program in education day, kin Pachawan Way, Puen kin kasaleta paita kanan right sampatang kan usarikan na newe school kanan ponte. Nan miya kan tato wat miyak sakis kin pachawan miyaw yung right sarikan makang kayong paita pin yang aki right sampatang kan and ponte. Sang puen anisi let puen kay sapriyang. Nan miya kan tato kan education day watch amen sampatak Pachawan pinipitar samnan tungan right sampatang kanan tompe puen wiya overall teacher of the year o sampatang manager chungalat ye Miss Mailani kay Anton te Yolani kay Anton pe nakap-manage kin Pachawan yang wiya aman sampatang and school and high school and wen kuchi o i pe nakap-manage me Pachawan wiya Teacher of the Year hong high school and Winkuchi. Non-program and education day and parwach. Eo kisakis pilpachawan miyawi ang aming sabatak me achwala isang tato kong palyan ka school. Inanan ray ho sabatak manage Mr. Casiano Sorang. Sa high school and Win Matalani. School now ya School of the Year and Parwat ye school and not elementary school o school me science me miya kairta nan Parwat ye school and RSP samoy sapos. Kariya may sapon na chay wrong nan sapon na chay program and we can review ye Panian Challenge Search Program ke GSP Pan College and Micronesia FSM Pan Pachawan Yayo program and spelling P ni February isa kayo, Riyagatria isa. Nanwasan meeting and legislature, me Pachapela Palap Colonia, Wayne Program and spelling P watch kan Pachawan Yaw nan Parkoras, o kan Pachawan Yawi, nan pumanchon school kan, and Pompe, Sangquin Katayo, Led Queen, Kawalo. Nintuan tama sansan, me Nan Parwat School Walo Metan Pachawan Uya program and spelling P watch ho school kan ye school and amine school and Colonia school and Nut school and Awak school and Salatak school and Lukop school and Sapalak o school and Nampay Memorial. Kasiduan sapal machay wrong nan sapal machay we can review. Ambassador kapan ngayon US nan ngayon FSM Ambassador Carmen G. Cantor Pachawan Parak Sabon Machay President and Cantor Kapachapachan Micronesia FSM His Excellency David W. Panuelo o Sabon Machay Vice President and FSM Honorable Joshua P. George ni January Silisa Kayo and Pariya Katriyesa ni Captain and FSM ni Pacho Palikor Wayne Ponte Pue en Pachawan Kadoso yang Sapal Machay President o Sapal Machay Vice President ni Imeuya
Ambassador ka panway US haway na pesa. Nang yapan tatawag sa Palmachay President His Excellency David W. Panuelo, Pachawan Kasamo Ambassador Cup Manager haway na pesa, o Pachawan Uya Chumal Kapung ang Ambassador Cup Manager, o Pachawan Tansangan sa Wasakan, o Wapalan Tatongkan, nan Punganway na pesa, o United States. Nang yapan tatawagan barak sa Palmachay President o Vice President na pesamwaj, Ambassador Cup Manager Pilpachawan barak ewe wabis ka na pesam o chuwang rai ng mga nabis ewe wabis ka na department kan. O ang sa Palmachay labis lapan na pesam, may pachapalikon wain ponte. Ang nintuwal tatok and kapasa, piniyan sa ocho, Ambassador Cup Manager Pilpachawan Parak sa Palmachay Cup ng Kapanwain Ponte, Honorable Rick P. Elifer, o Korean Cup ng Cup, Honorable Feliciano Permen, o Speaker Cup and Legislature Kaisak and Wayne Ponte, Honorable Lausan G. Lampert, ang nuyapan tatok and kapasa. O kaya sa ngayon sa Palmachay Rong, nang sa Palmachay Weekend Review, Hepit med kapasa, medpit kapinsalet talumo hen coronavirus. Sagrataban kupuran araksokon Pompeo, sagratan wala pan kupuran sunankan ko, sapalmar lakain nanalak unan kanyiko, sagratan wow pan kupuran lapalapkan koras nan palian ciak, mumotso o government and raselu koras. Abasan kan parasun mau men sagara kala poko chon wayin sak railan kachin mangi o kabar kanarain lumum ta so maweng matan ke coronavirus metuai che so mawen wai marasam kapakop karakar o map met so mau and coronavirus watch par pasanger nan wayin China o pilto pasanger nan kan nan sampa marasam Japan Thailand, Vietnam, Korea, Singapore, o pilalanger nan Wayne Amerika. Sagratan kapagsakan magampan sa mau aletiyar sang Opus Laban President, World Health Organization, the WHO, o Opus Labchekan kasalitar mawan chochon aramas, maaletiyar sa mawaj pachpacho, ne ponangan aramas bakit pabuki isisak payo, o aramas abuki isuman sang nanwing China melkaban sa letalar somawaj. Puen sa wasa kachkalataw pasang and somawaj melal ang iraikan meban sa ilakla nanwing China o way chekan mesomawaj katiraktarya. Chailan kin kamgala pachel ta amyam Parela tawa sa child, tawa child nananson kabakop, tadatang gagsin ko, puen parela tawa sa child, ta awa child. Kampan anana kaparkan kami iray aramasakan machingalan kisong mau, o gun kabakop, ta asyasi so cha uti. Abusan kampan rason mau mensawra guchon pon peyunsak, masong mawaj, sa igin siya lalato nan win pon pey. Pagpag karkarak pan kuburan kalabako chon way o walyapan abus kan karos mapan kachin say lakla nan way kan mesansan pawa melan nan way China ran kachin pabar kanaray so mau tawaj o kachin alay mangichikan and so mawaj sang sabon maray chok-chokan dagan pan rason mau monaray pan kachin say laksang ponpe. Abusan kan pan rason mau pan pachuan wiya Ewa sagrata choror nanansaw kan makunang puen sagrata chonway magmakit and somawach o saman ko nabata kan makunang kacheran kachin sa palmanki mamya iran fenoma tagalalapak ang irakan masan sa lerpoa mabit sa umawan coronavirus akong kakachinakar o basan kan parason mau takong kak alay dimangi chipan sa umawach sang sabang mamuchaw-chawkan ta iral chon datakan iman muni machinganan ku wewa of sachipan so mawaj kalangan ku purkaras sa karatawaj konoptar sang
Office Director and Comparison Mau, Nitamwa, the telephone number, Imanwani, Silurio Sero, Riau, Silurio Sero, Riau, Su, the Silurio Sero, Silu, Payo, Nan Awanda Tangkan, Kanangan o Kasalelia.